ꯇꯧꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ नुमिनिनी की खोंगचत इम्फाल थुंगलरे चही 10 इंग तपना लेबियु सेंटर न मणिपुर की चौखटनब तौबे याब तौगे हाइना होम मिनिस्टर ना लालौब सिंह हाइख्रे इम्फाल जिरी लंबी दा शांति खुनौ दा गाड़ी एक्सीडेंट थोपद नुपी अमा यावना मियोय अनि सिरे तरुक सोकले थोंग टेक्तुना तुरेल दा तासिनबदा ट्रक अमसु यावख्रे अमदी नेशनल गेम्स की ngasi 12 ni चनबा नुमित मणिपुर न गोल्ड मरी सिल्वर होम ब्रोंज अनि फंगै पाव संदोंग पिजरी यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ नुमिनिनी की खोंगचत्ता इम्फाल दा थुंगलरे महाकी खोंगचत असिदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरण रिजिजू सु लोइनरखी ngasi इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलबा मतुंगदा अखन्नबा हेलीकॉप्टर अमदा मोरेदा चतखी मांगना मफम अदुदा सागतलिबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फ्रेंडशिप ब्रिज अमदे इमिग्रेशन ऑफिस यंगसिनखी यूनियन होम मिनिस्टर ना पाउमी सिंगदा अवांग नोपोक असि इंडिया की ओइना यामना मरुओइबे सरुकनी लमदम असि चौखतना इंडिया चौखतपे यारोय लालौब सिंगना मखोयगी थबक थोरम सिंग चही 10 दंग लेपियु सरकार असिना चौखतननबगी थबक तौगे अमरोमदा असम राइफल्स ना मियोट मिनै चथै हाइबदु मतुंगदा तौदनबा मरि लेनबा ऑफिसर सिंगदा खंगनख्रे पाउमी सिंग हंगबा वाहंगदा मणिपुर की हाना लालौब यावरंबा सरेंडर तोरकलबा लालौब सिंगे बटालियन अनि हांगननबगी वाफम थबक पाइखतपा हौरे अदुबु चप चाबा मतमदि हाइबा ngамद्रे ngarang मोरेदा थोकिबा इरांगदा असम राइफल्स ना पाउमी के कैमरा मुनबगा लोइनाना फू चैथि हाइबा थौदोक अदु महाकी माइकेदगी नुंगाइतबा फोंदोखि कभी ताकतवर भारत नहीं बन सकता है ये हम लोगों की सोच है हमारी इस गवर्नमेंट की और मैं श्योर करना चाहता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन को कि किसी भी प्रकार का उनका हैरेसमेंट नहीं होने पाएगा कोई उनके साथ इनजस्टिस नहीं होने पाएगी और यहाँ के जो डिफरेंट जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि कम से कम 10-15 वर्षों के लिए इन सब सारी चीजों को भूल जाएं, इंसर्जेंसी को छोड़ें और हमारी गवर्नमेंट को कम से कम 10 साल इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करने का अवसर दें और गवर्नमेंट को पूरी तरह से अपना वो सहयोग दें। मोरेदगी नुंथिल पुंग अहुम खरा हेलकपदा इम्फाल तमना हेलीकॉप्टर दा अमु हलक्तुना कंगलागी हेलीपैड थुंखी इम्फाल दा थुंगलरबा मतुंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर गसु उनखे डिस्ट्रिक्ट सिंह की डीसी एसपी सिंह यावना सिक्योरिटी मिफम सुपांथोखे कंगलादगी राज भवन दा चंगदुना गवर्नर का उनादुना स्टेट असिगी लॉ एंड ऑर्डर की मतंगदा खननैनखि मणिपुर दा बीजेपी सरकार लागलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट किरण रिजिजूना फोंदोक्रे अवांग नुपोक लमदम दा पालिबा सरकार असिना अहेनबा मिगेंग चंगदुना हेना चौखतनना बखोनरी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह फोंदोक्रे यूनियन मिनिस्टर असिगी अवांग नुपोक खोंगचतका मरी लेनना मोरेना चिंगबा मफम सिंगदा चतलुरबा मतुंगदा नुमिदांग पुंग 8 लोम ताबदा बीजेपी की ऑफिस दा थुंगबगा मरी लेनना पांगथोकपा मखोयबु ओपकी थोरमदा वाफम सिंग असि मखोयना फोंदोखिबनी थोरम की सरुकम ओइना बीजेपी माइकेदगी खुदोलपोट पीखि आमजु यावना अतै ऑर्गेनाइजेशन कयाना मेमोरेंडम कया पिसिनखि बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस चावबना मणिपुर सरकार असि हिरम कयादा सोथरे लॉ एंड ऑर्डर ngakpangamdre साइलेंट जोन ओइरिबा राजभवन अमदी बीजेपी ऑफिस मनाक्ता बोम थमलंबगी थौदोक लेरे करप्शन की चांग वांगले मई इसिंग फंगदे इम्फाल मयोलदगी एयरपोर्ट ताब लंबी चही 19 असि मनुंगदा सेंबंगमदे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल ओइरे मणिपुर लेरिबा चिंगी पुलिस स्टेशन अयामबदा गाड़ी अमदी नोंमै लेते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन असि मतम चाना पांथोकनबा पौताक पिबियु हाइना यूनियन मिनिस्टर अनिगी पुंगनिंग चिंगसिनखि मणिपुर सरकार असि हिरम पुमनमक्ता सोथरबनी मणिपुरी प्रजा सिंह सिबे तारे अदुना प्रेसिडेंट रूल थंबियु हाइखि This government is all spoiled our within the 13 years. Our government in Delhi say 8 months. Kindly inquire if it is wrong, will punish me. Kindly, sir. Akwai Manipur se aduki matik develop taude lambi leitre sing leitre water supply leitre in the field also no water. Moy haijan bagi kibalete sir madamaduna this masigi remedy di Perserun tawna tana kaisu pailete akhoi Manipur praja sibatare praja kanbiu sir maduni saraina. Thank you sir. Union State Minister Kiran Rijijuna ngasi more ki integrated check post
रिव्यू तौननबा यंगसिनबा चलुई मफम असी भारत की यामना मरुओइबा मफम अमने कांग्रेस सरकारना अवांग नोंपोक लमदमगी मियोइसिंगिदमक्ता फ्यूचर विजन पाइखतपा उदे अदुबो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा अवांग नोंपोक लमदमदा था अमगी मनुंगदा अमुरक नत्रगा अनिरक यूनियन मिनिस्टर सिंह चटननबा पौताक पीरी मसी इतिहासता यामना सिंबोलिक ओइबनी मणिपुर की प्रजा सिंहना पुंसीदा अहोंबा पुरके हायरबदे ट्रेड एंड कॉमर्स की लम असी अमने कल्चर मत स्पोर्ट्स की पोटेंशियल लेबा मणिपुर ने मणिपुरदा सोइदना बीजेपी की सरकार लागलगनी हाइबा वाफम सिंह फोंदोकी ये नॉर्थ ईस्ट के लिए इंक्लूडिंग मी एंड सोनोवाल वी आर 2 ministers from north east every union minister has to visit not only Imphal Guwahati Itanagar Aizawl but they have to visit even the villages of northeastern region तो इससे ये बहुत बड़ा symbolic है I am very happy and I wish you all the best for the future where we will someday have BJP government in Manipur. Jai Hind. यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह बीजेपी लुचिंबा यूनियन गवर्नमेंट अवांग नोंपोक लमदम असी हेन चौखटपा पामली अदुना खोंथांग कया लौखली भारत पब शासन लेदुना प्रजा सिंह इंटरेस्ट थबक तौरी अवांग नोंपोक लमदम चौखट हन्नबा अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ओइरिंगैदा होटनदुना लाकली हौजिकसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनौब स्कीम कया लॉन्च तौदुना अवांग नोंपोक लमदम असी चौखटनबा टॉप प्रायोरिटी द थमली अवांग नोंपोक लमदम की मियोय सिंह ताती तावैन येंबगी वाफम लेते चौखटनब होनरी अखोय पुनमक भारत मचा गाक्तनी अवांग नोंपोक लमदमदा यूनियन मिनिस्टर मयाम चटननबा यूनियन गवर्नमेंट के फिरेप लेबना खोंचट असी लाकपनी हाइबा वाफम फोंदोकी होम मिनिस्टर होने के नाते कि हम लोग इस देश की कोई भी स्टेट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्टेट का डेवलपमेंट होगा तभी इस कंट्री का डेवलपमेंट होगा इसीलिए हम सभी स्टेट के डेवलपमेंट की चिंता कर रहे हैं हम यह नहीं देखते कि किस पार्टी की हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है कि दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है हम इम्पार्शियल होकर जितना मैक्सिमम असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत होगी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इसलिए आप सभी लोग एकजुट होकर मेंबरशिप बढ़ाइए मोबाइल के माध्यम से मेंबरशिप तो हो ही लेकिन मैं यहां ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वह लोगों को डोर टू डोर जाकर वह मेंबरशिप बनाएं लाइव कांटेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए तभी यह पार्टी मजबूत होगी और हिंदुस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के आधार पर ही हम काम करते हैं और हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं कास्ट क्रीड रिलीजन इस बेसिस पर हम किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते जो भी भारत का नागरिक है जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है सबका विकास होना चाहिए यही हमारी सरकार का यह लक्ष्य है ngasi ayuk pung 10:30 tabada Imphal Jiribam lambi ki Nungba police station ki manung chanba Santi Khunauda Jiridagi Imphal tamna passenger puduna thorokpa gari Quizzer ama accident thokpada mioi ani sire mioi taruklomna asopan nangle hari thaudodu da laikhidraba mioi sing adudi thauchom puinabati Jiri ward number 5 dagini atopa mana habi kauba muslim amani hari accident thoklaba gari adugi registration number na AS11C 1964 ni अमरोमदा नुंग दोलांदा थोंग तत्पदगी तता गारी अमा लोखादा तासिनख्रे हारी थौदोदुदा सोपन खरे यावरे मसिना मरम ओइदुना लंबी असिदा गारी चथोक चसिन याद्रे हारी CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की नुमित हुमनी चथगदबा कुनगमाथो सुपर स्टेट कॉन्फ्रेंस ngasiदगी इरिल बुंगी हुए लालोंग मणिपुर थांगता कल्चरल एसोसिएशन की लंपाक्ता होख्रे लिलोंग की रीजनल कॉलेज ग्राउंड की थोरमस की सरकम ओइना रैली अमसु लमथादुना थोरम पांगथोकफम फाव चटकी इरिल बुंगदा पांगथोकिबा थोरम असिदा पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजम नेशनल एजुकेटिव मेंबी ध्रुपद बोरगोहाई स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरा CPI की लुचिंगबा एन मंगी CPM की KSH शांता फॉरवर्ड ब्लॉक की ज्ञानेश्वर RSP की रतनसु सरुयाकी वांगांग किबसिंगना केंद्र की BJP अमसुंग स्टेट असिगी कांग्रेस ना मियाम की मायोक्ता पाइखटपा थबक थोरम कयाबु यानिंगदबा फोंदोकनकी हंदक की BJP की मिखलदा पुथोकिबा विजन डॉक्यूमेंटा अवांग नोंपो की मियामबु इमिग्रेंट नि हाइकिबा यानिंगदे वाफमसी चपचाना सेंगदोकदबनी हाइकी Fortnight back in Delhi Assembly election, Rajnath
Singh's party, Bharatiya Janata Party, in its vision document has written about the problems of the immigrants of Northeast. In Delhi, maximum number of Northeast people are from Manipur. The people of Manipur residing in Delhi, they are not the immigrants, they are the very proud citizens of this country. Mr. Rajnath, when you are here tomorrow, you apologize on the field, on the capital of Manipur, at Imphal. You say that your party has done a mistake and you apologize before the people of Manipur, sitting and standing in Imphal, apologize on behalf of the party, Bharatiya Janata Party, as well as on the behalf of the government of India. Awang Nupok Lamdamda child sex ratio check tawduna nupi pokpagi chang hantharkli basing matangda regional workshop among ase classic hotel de pangthokre. Manipur Sarkar की National Health Mission की sponsorship मखादा Health and Family Welfare Department न सिंधुना पांगथोखिबा अवांग नोंपोक लमदम की workshop अदुदा आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा मदे मणिपुर के Family Welfare Department की डायरेक्टर मदे अतै ऑफिशियल सिंगसु सरुया की लोइनाना भारत सरकार की Ministry of Health and Family Welfare की मखादा लेबा PNDT RCH के डायरेक्टर डॉक्टर RP मीना अमदे RCH की कंसल्टेंट डॉक्टर अनिशुर रहमान सु सरुग्याखी बसिंग असि यावना अवांग नोंपोक लमदमदा नुपी पोकपगी चांग हंथरकली बसिंग मतंगदा वाफम कया फोंदोकलदुना आइन की मतेंग लौदुना नियम की वांगमदा क्लिनिक कया लिंखलकली बसि थिंगदौरी थौरमसिका मरी लेनाना मणिपुर सरकार के फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना मणिपुरदा इंग्लिशिंग अनि अमदा अंगांग नुपा लिसिंग अम पोकपदा नुपीना 558 ओइखि लिसिंग अनि 13 गी चाइल्ड सेक्स रेशियो दा नुपा अंगांग लिसिंग अम पोकपदा नुपी 553 पोकपगी रिकॉर्ड लेरि हौजिक अंगांग नुपी पोकपगी चांग हंथरकली बसि थिंगनबा अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सिंगदा आइन गी मतुंगिना रजिस्टर तौब्रा था नत्रगा थखागी रिपोर्ट थागतपरा अमदे सोनोलॉजिस्ट ना अल्ट्रासाउंड ऑपरेट तौब्रा हाइबना चिंगबसी डिपार्टमेंट असि मखादा लेबा स्टेट PNDT सेल ना यंगसिलगनी फोंदोखि PNDT एक हाइबसी कोई अंगांग कोई फिटसगी माम की पुंग दे लेबसी नुपी ने हाइना डिटेक्ट तौरगा मखोइ माखन बसी थिनना बिनता अदुगुंबा कोई नौनौबा हंदक की अनौबा गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाइबसी की पार्ट अमनी मसी अंगांग नुपी मचासिंगबो कोइना कन्ननबगी अदुगुंबा असोबो प्रोग्राम अमनी सही पोकपदगिना सही तर फाउसी की रेशियो सी 2011 की मतुंगिना 936 लेबा अदो मसी 2001 ददी हाइबदी मसी ममांगी सेस्टदी 950 के 7 लेबा सुमाइना नुपी मसा के अंगांग सिंगसे मसी की नुपा मसा सिंग कंपेयर तौबो मतमदा सुम हंदरपसे मसी थिननबगी यामना सौबा पांबेयमनी मसी दे कोई मणिपुरदा कोई कैपेसिटी बिल्डिंग तौना अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में यंगसंदना अदगी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम पीदना अदगी मसागी एक असिना तौगदबा मसी मयाम फॉलो तौरगदी लीगल एक्शन लौबा असि मयाम मसी कोई कन सथरी मसी मतंग कोई अदुग तौजबा मीटिंग में नेहरू युवा केंद्र संगठन इम्फाल जोन सिंधुना नुमित हुमनी चथरकपा स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल ngasilamyan संगलेन लोशनख्रे लोशनबगी थोरमदुदा नेहरू युवा केंद्र संगठन इम्फाल जोन की डायरेक्टर साहिब सिंह इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की डायरेक्टर W राजेन चिंगबमियो केयाना सरयाखी डिस्ट्रिक्ट मापलदगी लाकपा नहा चामग हुंबुद्रा निथोरोमना सरयाखीबा फेस्टिवल अदुदा तोंगान तोंगान ब कंपटीशन सिंगदा अथोहेन तानखी लोइनाना अहानबा ताख्रब सिंगी परफॉर्मेंस ngasi लोशनबगी थोरमदुदा उत्खी IPR की डायरेक्टर W राजेना जाति की अपुनबगी सक्तम सागतपदा अचौब मतेंग ओइगदौरिबा NYK na sinba youth festival asi toina pangthokpa mathautai masina naha singi nungda lot liba haisingba singadu uthokpada mateng pangani haike man makatana tongan pa jati kaya na khundaba lamdam asida leiriba naha singna nat amasung culture yokhatna khona bada makhoi gi chawra pa thodang lei phongdokhe manipur dasu tongan ba se naga gi kuki gi maitei gi babe la pangan nichin ba singi tongan ba ku kamuk se sigi अभी कल्चर से कोई नार से मसी आई ना उठो से बाई आई ना जब आई जब सिंगे उनको उठो ना लगा अब नाम दे उठो
पुथोक पुजिन तौनरगा मधु मैम पे एसिमिलेट तौरगान मधु मैम पे लई परें ले मधु ले जलका मरे थोलो कल्चर आइडेंटिटी दुनिया पुना मणिपुरी हायर कौदोरसी ngasi biramangol college ki mahiroi singna college asigi regular principal tharo uhai badabi tawduna impal ukhul lambi pung amarom makhal matagi gari sing chalhandana thingduna thamkhre athuba matamda college asigi principal tharakadabani haiba slogan kaya lauraduna mahiroi sing aduna education minister M Okendro gi mitam saduna mai thakibaga loinana handa kosem amadi bosem ani na lawduna pangthokadoriba examination center sawomungda laiba biramangol college da taba mahiroi sing gi oinade college asida regular principal ama tharak triba phawbudi exam amata thaloi haiki Mongol college ki hang yun leriba principal asi agoina December last week ki happy yo haiduna koi ki Mongol ki chhatra sing amadi student union na koi ki mari leina ba government ki amadi education ki department sing amadi koi ki education minister pawda koi ai ba se ro bituna pesin kra bani adubu masi pawda koi response amta pibirakta na leiri masi ki mahuta koi ki education look after ma hatuna only sign khatang satna duna leiri Impal West District backward classes tagi kakhibana district asida fund pikna lakpadagi chokhothorang ki thabakta apan bo oire haina Impal West ki adyaksha su oriba district planning committee gi Impal West ki chairman Y Dasumati na phongthorkri waphamsi ngasi DC Impal West ki complex da leiba kombirei hall da pangthokhiba Impal West planning committee gi miphamda mangna phongthokhibani Mifam duda Impal West ki manung dalaiba municipal council nagar panchayat jila parishad gram panchayat ki michingna sarugya ke mifam aduga mari leinana district planning commission Impal West ki chairman Dasumati na makata na haikibada phan pikna laklabasu thabak paikhataba yadabana matau karamna yamdraba senpham na miyamgi kanagadaba thabak sing paikhatpa yagadagi haibadu khanaduna thabak ningthina pangthokpa ngamnanaba mifam asi pangthokpani haiki जिला परिषद प्रधान मैम से पुंजन जरगा बेवा प्रोग्रेस चलना सीएम मेमोरेंडम थम लेजखरे चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर मखोदी रिजल्ट फंग लेते सूमायना बेवा प्रोग्रेस चलहद्रगू अखोसे कमाय तौदना मेंखटगदे खनजर प्लानिंग तहदब यादे खनदना प्लानिंग DBC से खनजबने ngasi ayuk pung nipal makhairom tabada kongba khetri lekai da leiba Dr. K Basantagi yumda khanghaudana horakpa maina yungi mal chang kaya mangta hankhre mai aduna punna kamari mai chakhe adubu midi asopan yahodre adubu punna lupa lak tara mathorongi sana thiba khangdre hairi loinana mal chang kaya amangata thonkhre hairi hiramasi matang da yumbu basantana ngasi gi mai asi gas tagi horakpa oigani phongthokhi gas thagapagi हेक मतलब गैस तो तोंगाना खगी पिन थोड़ा गैस पोखाई मथक पोखाइरपने अदुगा माना मधु चिंथोकना मयामना माना लाउबदा चिंथोओदना गसाई पुखीदा थादो माना थादबदो पुखीदा तबदा अखोई चाक्संग मना अमद लेबा अखोई इसिंग टेंगी अमदा हाबजलुदगी गैस दुजि सुम लेपन थोलकपुदना आई यामगी मौगी चाक्संगदा मा चाक थोंगलेगा गैस मई चाक्संग हाँ हौरगा गैस मन लेरब मैम का मैम लोन चाक मरी मरी चाख्रे अदी इलेक्ट्रिक की वायरिंग करी लोन मथंग मथंग सामनगीदना इनाउ नुपा तोंब अखोई कोमोल अदगी इयाम्बा के राजेन कोई अहुमगी अदगी इचानुपा इचानुपा रमेश की का पुन्ना चाक्संग याउना तुंग्रे Electricity Department Hairambadagi Transcom amadi Discom haiduna Manipur Sarkar ki makhada leiba corporate office ama oiduna Manipur miyam ki seba tawbada chahi kun kunthra khangduna laklaba sinmi workchas amadi master role singbu namsinduna thamlaga anauba thabak loba haibasi social and natural justice leitre haibani haina Manipur Electricity Employees Union na thadorpa cherol aman hairi cherol snamakha tana manpower ward pagi thabak lorabasu pumnamaki ahanbada workchas amadi master role sinmi ama oina authority concern na laukthoktriba phawba kariguma makhal amatagi post loba yaroi union ki wakat tabidana ahenba sakti sijnaduna nampu hapu chatharaklabadi madugi daita khudingmak transcom amadi discom gi MD animakna pugadabani hari ISTV network ki optic fiber trunk line ama ngarang numitungba matung pung 12 makhai rom tabada masjid rota tatpana maram oiduna ngarang numidang pung 4 makhai phawba
CEN Salam Laikai, Supervision Elangbam Laikai, Star Brothers Khagenpali Amasung, Sivananda Associate Huidrom Laikai na kon badalaiba subscribers sing that network asigi program sing yenghan ba phangan khidre masigi damak waro bitana ba khangklakli hausi pawgi marathana te break amata break ki matungda amuka na taram nok cheri makhata ba pawda ana layeng bada hidak oina sizinaba mana masingbu lamda masigi mapung pa ba resource ama ohenna bagi khongthangda Manipur Forest Department na sintuna numit nini ki oiba national workshop ama thasi ki taruk Imphal da pangthok lagani haina Principal Chief Conservator of Forest Bala Prasad na phongdokrai Sanjen thongda laiba Forest Department ki office da pangthok pa pawgi mifam amada mahana makha taraduna workshop asida awangnopo state singi state medical plant board ki expert sing amade atai akhangai kyan wangangani workshop asigi maru oiba pandamdi lamdam sida fangliba hidak oina sizinaba yaba manamasing atai pambi sing mawong chumna sizinaba masung madugi akhanaba policy ama semnanaba ni haike Paugi Mifamasita Chief Wildlife Warden PN Prasasu Sargyaki. All which can be cultivated or collected. So we have vast resource of medicinal plants. So we have tried to bring a good representative intelligentsia and professional in this sector. And we hope there will be very important interaction. There are 5 themes we have identified on which there will be working group there, and this working group will sit and discuss and come out with a specific recommendation. Purup amana atopa chawkhatpa purup singi lol tambana purup adu chawkhat lamjel da khong thangjinba ngamlabasu mama lol mirai badi purup mutkina pamaram oigani haina IBS digi director Professor Dinabandhu Sahu na phongdokli lampel da leba mahaki office chamber da ISTV na akhanna na unabada mana makha taraduna Chawkhatpa purup ki lol na sothaba singi lol bu yosilakpa haibasi malemgi mafam khudingda thengnaba thodokni Chawkhatpa purup ki lol bu matang matamgi matungina sizinarbasu aikhoigi imung manung amadi isagi lamdamdadi imaron sizinaba na tangai fadi haiki There is no harm in learning more languages. You learn Japanese, Chinese, Korean, English, any language you learn. There is no problem. But at least for the preservation of your own language, speak your own local language at home, with the friends, so that you practice, teach your children that this is your culture, this is your language, so that will be passed from generation to generation. Dilaishram Mani Gaura Sangit Academy Thawal Wangkhem Amasung Baishamayum Kuber Singna Kushamnaraga Singjamai Begabati Lekai Dayankai Marirak Suba Touring Program of Satsanga Loinana Sankrito Namasung Dharmagi Maramda Khananenabagi Thorum Amangarang Pangthokri Hairi Thoramadu the Manipur Sahitya Parishad ki Hanagi President B. Jayantakumar Sharma Made Manipur State Kala Academy ki Hanagi Secretary Sija Gurumayum Bideshwar Sharmana Chingmamyoy Kayana Saruyaki Hairi United Women Handloom and Handicraft Cooperative Society Khurai Thodam Lekaina District Legal Services Authority Imphal East ka khusamnaduna legal awareness thoram ama Lamlong Higher Secondary School da pangthokre thoram asida Chief Judicial Magistrate Imphal East A Nautnesori Y Memcha amasung IMC Ward number kungi member N Sanatum Bishu Saruyaki Indian Red Cross Society Manipur State Branch na State asida khulai paiba masel muknabada mapuroiba kainarabi nupi yankhaida lupa lising tara loan oina piragani hari Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada society ge Manipur State Branch Secretary Dr. Y Mohenna wafamasi phongdokhibani paugi mifam asida ifamgi General Secretary Idina Yaikhomna asigumba khudong chaba pibibagi damak Indian Red Cross Society bu thagapa phongdokhe Dr. Y Mohenna makha taraduna Manipur da thabak tawriba loop ani Manipur Conflict Widow Organization amadi ifamdage marai bakthirabi kungamanga khangatlaga pigadabani senpham asida sendoi lauroi thagi lupa chamnga singakadabani senpham khara sina nupi sugingi tungi punsida chawkhatjanaba lambi ama pinanabani Indian Red Cross Society headquarters degi family sam ka sigumba family sam ka khangalaga livelihood support to sena project amusu thara eba madui project to the in depth analysis to raga masi grant oidori bra natara machinery fee to na ba machine fee to alone fee to ya fee to to moi tanaga 100 family ka mo support to neba Manipur we do machine lai dana no meida yam sat khreba sen talam bai mu adugi
conflict situation the like the we do sing but think because the net or pangadi the so part of the humanitarian service Film Academy Manipur Farm gi numit nifuni chupna chathagadaba kumon thoram ngarang farm gi president sapam momon singh na hodokre hari thoram aduga mari leinana farm gi calendar ani amasu release tawki loinana kumon thoram asigi aroiba numit march ki tang kungani thoida category makhal kharagi actor of the year nupa nupi supporting actor nupa nupi amade lifetime achievement award lisingani taramanga pigadori hari hoji pawgi meratana tem break amamo break ki matungda amuka na taramna ukseri makhataba pauda sahitya thopang lupna chahi khudingi piba Swiss journalist mother language award lisingani taramanga gi oina Assam gi Silchar da leiba Okram Churamani da piragani award asida lupa lising manga amasung citation ama yauri thasi gi kungamathoi da lup asina sinduna pangthokadoriba international mother language day thoram da manasi khusinagani hari Manipur State Kala Academy na piba lisingani taranithoi ki award sing ngasi palace compound da leiba Maharaj Chandrakirti auditorium da yenthokre thoramadu da Padmasri Asyam Sharma amadi atai academy gi maroiba miyo sing susar yake academy fellow da oinam birmangol amadi Ratan Tiamni fellow sida lupa lakh ama amadi memento yauri Academy Award ta miyoi NAGAMAPAL amadi Academy Young Talent Award ta miyoi tarukta lupa lising yangkai amadi memento sing khusnaki. Besides, as an artist of home, he has participated in Paumi Noren Ningomba Mamasung cameraman ki Ke Bipin Sharma da Assam Rifles na phukiba thawong amjugi standing committee gi mifamna kanayan da phungtokrai Assam Rifles ki colonel amasung mahaki escort party ki mathakta matik jab action lokatriba phawba Assam Rifles ka mari leina ba pausing boycott tongna na bawarek lokrai Hiram sigamari leina na Union Home Minister da memorandum amasu pislagani hari Cameraman Bipin Sharma dagi camera munba thingluba and Norenbu Assam Rifles ki Colonel Anandina Luchingba Kangbu Amana Phukiba Thaudok Editors Guild Manipur na su condemn tawkre More da lairiba Assam Rifles ki Shio Atopa mafam da transfer tawkhigadabani mapu transfer tawdriba phawba Assam Rifles ka mari leina ba paw amata haptaba haina su lemnakre Hiramasi matang da Union Home Minister Rajnath da Wakacherol amapishinduna Manipur ki paumi singbu Indian Constitution ki matungina maning tamna mathaw tawbai hanbiyu haijakre All Manipur College Teachers Association na taliba dabi pitok tabagi mayokta lagliba February 19 dagi cease work strike jangsilagani hari Biramangol College ki matam kaya ki mamang dagi hangduna lairaba principal happy dana lairakpasi mahiroi singi yamna laibak thibani Athuba matamda college asigi mapung phaba principal happy duna mahiroi singi yaifhanaba sinbinaba desamna mari leinaba authority ki pungning chingslei college asigi mahiroi singna changsiliba khongjang asi yamna maram chaba amani government na athuba da waroisin ama puraktuna class 12 ki parikha kaihandana ba migyang changbiu amaromda mahiroi singna su exam asi kaihandana khongjang changsnaba appeal tawri Northeast Forum for International Solidarity ki banner makhada Delhi da leba University sing mahiroi sing amadi miyamna Manipur Bhavan mamangda Central Government na thadaba post matric scholarship lana siznabagi mayokta khongjang changsinkhre hai hauji sanki paw Nasigi sanabagi pauda Kerala da chathariba kunthangma suba national games ki ngasi taramdoini janba numita Manipur na gold medal mari silver ahum amadi bronze medal ani lore loinana apunba gold medal kungani thoi silver kungama thoi amasung bronze kungamanga lautuna tare suba rank talairi Manipur gi yumnam sanathoina usuda amadi taekwondo da khumanthem sanatombi debina gold medal amamam lauke Oinam Joina Usuda silver medal amadi e memthoi debina boxing da silver medal lauke nupi gi single cano event ta khorakpam Indira amasung Lemaram Jaipriya Chanuna taekwondo da bronze medal amamam laure games asigi matang da Richard Ranjan amadi nauba khorakpam na pirakpa report ama Kuntra manga suba national games hayang loisingada numit asigi ngasi nomang khata wala pungpham asida women 57 below kg
क्लास ता मणिपुर की गोल्ड मेडल लौर खिबी अदुम भी सानरो एमदी मणिपुर की कोच उनदन वारी सानजरी हंदक की नेशनल गेम्स सिदा मणिपुर की प्लेयर्स सिंग फंखिबा मेडल सिंग दो करी करिनो डिटेल्स हमता हाइबे अखोई नुपी द गोल अनि फंगे अदुगा ब्रोंज अहुमगा अदुगा नुपा द सिल्वर म फंगे हजि हजि अखोई की प्लेयर सिंग जे लाइबा प्लेयर सिंग जे नेशनल गेम्स पार्टिसिपेट तौबसि मरी खतने अनंबन अनौब ngaktani ngarang heavy weight ta sanatombi na ama goal lawe under above 73 gi ado ma chu yam noriba player ni aduga aham ba chu fill ta jar aduga mai gi hotna ba mai gi keno tobuna hai tare ma lawre aduga hojigi nupa da silver ma lawi si ju mana kitang services mai te ma sanga tane ma ga sanaba ma ju kitang soidana mai theore atei na nupi msa sing na lawba nga tane bronze to abem adagi el joypriya ki na nausa moi sing sina lo ki शांति बलादा हुजे हंजनिंगे से मणिपुरी ngakta thengnaraga ngasi se final lo se na kai faw मनपुर ngakta thengnab se maram dadi nungai jade adu yam nungai re ngasi longjab se hani hani tana ado hana kisina ahan bara nangi personal career kaya kaya goal phangba ngamkhre kai kai achievement lai khare national games sa ha di handa kisina mari rakhubana mari rakhuba goal oiba duma 2 years mukti ma masagi ana bam leibri gap ma practice tha do ureba aduna mamonda masada kidang awaba khadi dum leiba aduga hana degi sigadi mari rakhuba goal loboidoni national games ki koi mamang da laikhiba manipur gi nupi gi taekwondo team loina na nupa gi taekwondo team si am pharame aduga hoje si kitang sothar ko dona ui masi maruiba maram kai oiga maruiba maram je akhoi gi hoje akhoi gi sensor shock adegi chest ga electronic ki pot oiba degi head gear sigi si pot si tawraga mi jing jina practice tawba aduga akhoi gi na kaigumba mata yaudana haibadi hoi akhoi chest ga pi adu darga su siga kai mari laina da malang da akhoi gi di kaigumba ma wakhana sajalaga tawbani kok to upi ji amuk akhoi electronic ki amuk pot oiramba sensor oiramba haibadi masigi khetna ba mayam sida akhoi na taekwondo gi sondara kunthra manga suba national games sigi ngasi athoi hen tanabagi aroiba numini ngasi manipurna tongan ba masana singda gold medal mari loba ngamki manipurna lokhiba gold medal sing aduna wushu gi sanchouda wai sana thoina gold medal ama taekwondo gi 57 kg class da wai shanti balana gold medal ama boxing masana da 59 kg class da m thomas na gold medal ama amadi fencing masana da foil women team na manipur gi gold medal ama punna gold medal mari lobang amki loina na boxing masana da mem thoina kg humdra manga gi class da silver medal ama lokhi mahak da natana chawba devi na su silver medal ama lokhi masiga loina na o joina wushu gi sanchou 75 kg da silver medal ama phangmang amki canoeing and the kayaking masana da c1 200 meters da KS Indira na bronze medal ama lokhi loina na Joy Priya na taekwondo da bronze medal ama loduna Manipur na ngasigi loisinba numit asida Manipur gi medal singa se lowang amkhibani loina na hairiba national games asida Manipur na aroibo ina phangbang amkhiba gold medal masingna gold medal koni thoi silver medal kuma thoi amadi bronze medal kumanga phangduna Manipur tare suba position ta hore mamang national games ta Jharkhand da 2011 pangthokhiba Jharkhand national games ta Manipur na gold medal nipal silver medal 35 amadi bronze medal 33 phangduna state punamakte makok oikhrabasu ngasi loisin khiba asigumba national games sasidari Manipur tare chuwa position ta hore Manipur na karigi damakta gold medal masing yamna hanthana phangkhibano haibana jingbagi akupa warol sanabaga mari leinawa singna sengdokpibana chunggadori ISTV News की दमा खुरापम नावल होना ना पौधम जेबा थियाम रंजन त्रिवांडम तरामाथोई सुबा थाउ टेनिस चैंपियनशिप की मेंस सिंगल्स की फाइनल दा आजाद खान अमदे लेलेंजी गा सानरगनी टीम इवेंट दा ATL राइडर्स फाइनल चंख्रे थांगमैबन एथलेटिक यूनियन थाउना सिंधुना यूनियन असिगी डेकोटा टेनिस कोर्ट चथरिबा तरामाथोई सुबा थाउ टेनिस चैंपियनशिप की ngasi सानकिबा मेंस सिंगल्स की अहम सेमीफाइनल दा आजाद खान ना बोनाबो तरुक अमा सेट अनि शिनोदा माइथि पिके अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा लेलेंजीना रिवास्कर बो तरुक अनि सेट अनि शिनोदा माइथि पिदुना फाइनल चंखिबनी टीम इवेंट के अहम सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा ATL राइडर्स पिसुंगी चाउबा रंजन अमदी तोंबना इम्फाल राइडर्स की रोमियो जयंत अमदी रामकुमार बो तरुक अहुम मरी तरुक तरेत मंगा
set Anishuna Matthew Piduna final Chankibani. Anisuba semi-final match ki sanabada St. Anthony Challenger na Rhino Bu Taret Manga Taruk deciding the Mari Manaki Mamsilakwana Makatana Sanaba Yatabadagi Hayang Ayuk Sanagani Hari. Youth Breast Star Club Sagol Ban Tera Sapam Lerak Amadi no my team Lekai no Sinduna Chathariba Taruk Suba S Amuba Singh Memorial 7S Site Open Football Tournament King as Sanaki Hanma Matchta YBSC Sapam Lerak na Yumnam Construction Tera Sapam Lerapu Goal Ohum Anita Matthew Pikre Anisuba match ki Sanaki Bada 10 Star Fedingana KFC Kiam Gaibu Goal Ohum Marita Matthew Pikre Young Brothers Club Langdumna Sinduna Club Asiki Playground da team Taragani Thoina Group Mari Thongna Khaidokuna Chathariba Third Star Level 9 State Nopok Ningthau Nopok Panthoi Bay Men's Open Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahanba match ta KFC Kiamgaina PYC Bamun Kampubu Goal Taramathoi Shinoda Maithia Pikre KFC Kiamgai ki goal singadu Boyaina Taret Ojit Kumar na ani amadi Boris Chitaranjan na goal amamam chanki Anisuba match ki sanagadaba match ta CHR Janam Sandrok Laktabadagi YBC Team A Langdumna walkover phangkre Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Langthabal Public Cricket Ground Chathariba Ahumsuba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament King Asi Sanakiba match ta KSC na Jam Khagempalibu wicket mapanda Matthew Pikrai Jam Khagempalina touch ngamduna ahanba batting tawada apiba over kun wicket taret siraga run jamagani fumathoi lauki masi pakumda KSC na over taruka ball anida wicket ama siraga run jamagani funithoi lauduna mai pakibani KSC gi Lulunna wicket Mari Laudunanga Sigi Oina man of the match Taki Hayang Imphal West Veteran Cricket Club Amadi Cyclone Thangmibenga Sanaragan Red Eagle Football Association Laisang Themna Sinduna Association Asigi Ground Chathariba First Level Eco Trophy 7A Side Football Tournament ke ngasi sanaki ba ahanba match start KSWTDA Kiam Sifai Laktabadagi FSC Thodamna walk over low crate Anisuba match ki sanaki bada GFA Thobal na PFC Laisang Them Khong Manungbu goal Nepal manga da Matthew Pikre RYDY Ngaikong Sifaina Sinduna Chathariba First State Level 8-man State Football Open Tournament ke ngasi sanaki ba Marisuba quarter final match ta Eagle Loktak Project Awangna TYDA Tawulbu goal Anishno the Mighty Piduna semi-final Chankre Hayang Ahanba semi-final the host team RYDO Ngaikong Sifaiga Eagle Loktak Project Kasanagani Athletic and Football Club Thobal Athopam Sinduna January Kungamanga Dagi Club Asiki Playground the Chatharakiba First AFC State Level 7A Side Match Open Football Tournament ke ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta CMT Athopam na Yumbu AFC Team 8 Thopambu goal Mari Amada Matthew PK Anishuba semi-final match ki sanakibada TFT Athopam na Real Sakol Branbu goal Mari Amada Matthew Piduna final Chankre Tournament asigi aroiba match hayang sanagan hausilok silakpada ngasi nomagi oiba inga sagi pau ICR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabagi chang degree Celsius kungani toi 10.3 khwaidagi ingba degree Celsius mari 10.9 nungsita wising manil gi chang ayukta jada mari fumanga nungthildana jada yangki ga taru nungju gi chang nil hozero with the pau amona Union Home Minister Rajnath Numinini ki khongchat tanga si Imphal da thungnare jahi tara ing tapna leibiu center na Manipur ki chawkhatnaba tawbe aba tawge haina Home Minister na lalobi singhai kre Imphal jiri lambi da santi khunok da gari accident thokpada nupi ama yaw namioi ani sire taruk sokle thongtek tuna turel da tasinba da truck amasu yaw kre amade National Games ki ngasi tarahumdoi ni chanba numita Manipur na gold mari silver ahum bronze ani thungle ISTV na pijaba pau matang sa lojere ning tabir simbom kana kunjari